खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिर ख्वाई पुरमकपु अहानबद खितुमि मोनिंद्र तराम ओक्सरी ngасigi maroiba pau numit tare ni chathagadaba first children winter adventure sports camp ngasi hodokre kunmanga suba rim sparing victims memorial day thorom pangthokre loinana pakistan air force ki aircraft amakai kre pilot unak sire hojik ngasigi mapungweba pau amuk lobidasi Manipur University की Physical Education and Sports Science Department सिंधुना निमित्तरे नि चथगदबा First Children Winter Adventure Sports Camp ngasi Manipur University Football Ground hodokre Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA amadi Manipur State Adventures North East India की Technical Support ka loinana pangthokpa thorum aduda Manipur University की Vice Chancellor General Singana hai campus in angang singi lotuna leiramba skill puthokuna personality develop tawduna tungi apaba mi amam oibda mateng oibata natana integrity amadi unity sagatuna apaba samaj semda mateng oiragani ngasidagi haukiba non residential camp aduda parasailing horse riding zip line rock climbing yoga jumping rappelling amadi rafting tambigani Thorum aduda MU की Professor M Ranjit amadi PESS Department की Head Dr. L Thambal su sarugya ki ngasi ima imoinu irat pagi thorum pangthok nari ima imoinu irat pagi thorum asi imoinu thogal lup kairak babulo khong pareng na senduna imoinu lampak ta pangthok kre thorum aduda miyam na lamdum asi chahong ngahong naba ima imoinu da Haira injang napi katuna thoni jaki Manipur की border town Morea leiba More की maitai lekai mangana sinduna ima imoinu की irat thoni thorum pangthok pagaloinana numidangi matamda More की maitai lekai manga की yum thong khudingda chahong ngahong ba wata padaba pinabinaba dolai tongduna amadi miyamna khutta maira paiduna chatki gan ngai gi harau tayam laba kumai lakpada Manipuri governor Dr. Nazma Heptulana Manipur Miam Thoidokna Jeliangrong Isilinau Singda Yaipa Pauzal Pirakni Governor की पाउजल दा निंगथम कुमई अमसु ओइरिबा गान ngai कुमई Jeliangrong Kanglupna Laikhidraba Thawai Singbu Ikai Khumnaba Unabagi Damak Pangthoknari कुमई असिना हौख्रबा चहीबु बिदाई पीदुना अनौबा चही की याइपा पाउजल पीरी हौखिबा चही सिंगदगी Jeliangrong Kangluk की नाट चटनबी लाइनिंग लाइसोन ngakna pangthokpana kumai asigi maruiba thorum sing oiri mara tappa chakhotpa Manipur amagidamak anauba chahi asida aikhoi punna kumai asi saruk yaminarasi hairi Manipur ki Chief Minister N Biren asu Jeliangrong Isilinau singda gan ngai gi yaipa paujal pirakli Chief Minister की paujal da Jeliangrong Kanglup की khwaidi chauba nat amasung lining laisol loinana lorok matungi kumai asi Jeliangrong Kanglup की identity की यामना मरु ओइबा कुमाइनी नमित मंगानी चुपना पांगथोक कदौरिबा कुमाइ असि Jeliangrong सिंगी इना खुल्लबा पारी पुरी की लेरकलबा नाट promote amadi preserve tawna pangthokpa thorum amasu oiri hairi works minister Thongam Bisoji nasu chakan gan ngai kumai ningtham kumai natraga lorok matung kumai asina anoba chahi horokpa amadi haukiba chahi da lekiraba thawai singda ikai khumna utpagi thorum amasu oiri kumai sina state asida leiriba Kanglup singi marakta amata oiba nungsiba santi amasung isilinau oibagi paujal chandok lasanu hairi forest and environment minister T.H. Sam Kumar gi paujal da January gi tang nipan dagi pangthok kadoriba harau tayambagi amasung sengnaba kumai asida Jeliangrong isilinau singda kumai asina Manipur da leminariba Kanglup khuding chaukhatpa
harau tayamba amasung amata oibagi nungsibagi amasung ichilinau oibagi paujal sandok lasanu hairi CAF and PD Minister Karam Siam gi paujal da kumbai asina lakpasida aikhoi khuding aikhoi gi yalonga gi punsi mahing nat amasung lining laison da luptuna harau tayamina si hairduna amaga maru mapang oiba amasung nungsit chanabagi paujal state asigi mapam sin matungna sandok lasanu hairi RIMS Firing Victims Memorial Day Observation Committee na sindurangasi RIMS get leba RIMS Firing Victims Memorial Square kunmanga suba RIMS Firing Victims Memorial Day pangtokre tormaduda RIMS Firing Victims Memorial Trust ki manager trustee Laisram sa minabantan haiki English matamapan marfudra manga gi January gi chaitat taret RIMS ki get leba thiba thongdo adu thokkibani masi aikhoina Manipur da chahi khudingi Tauduk adu da laikhidraba sing mafamda awaba phongdok chari human right violate tauba miam maral mibu maral lektana bichar taudana hatpa asibu yaningdaba phongdoktana thormasi pangthokpani RIMS ki director Dr. A Santa Singh haiki taudok asida kudong thiba nangkraba imung manu amadi miam da piendaba amadi nuaitaba kaya leiramgani makhogi awaba kudong thibda aikhoisu saruk yazari RIMS da thokkiba misi minagi thokdok adu kumjali singma chamapan marfudram mangada thokkibani masi haujik sahi kun manga rom sujalagle haujik ti Manipur gi phibam adu kimatik pagatle matam du dadi Manipur yamna irang leiba amadi tension leiba matamni masi gi matang da imung manuna nangauri ba awab da saruk yazari loinana RIMS ki thokdok ta lekhidraba sing mafamda leisu kat pa yawba phangjabasi agi lai phabani haiki Education Department hanadagi phibam yamna phagalei mairoi singda matam chana mahi tamnaba lairik phanganba ngamle haina Education Minister TH Rajesh Samna phongdokhre ngarang babu parada leiba Samargra Shiksha gi office ta pangthok kiba government school amdi aided school singda textbook yanthokpui thorum amada chief guest ki warol pirduna man wapmasi phongdok kibani Minister na makha tarduna satra gi sangsan sina chei khudingi mahirui singna tamgadaba textbook sing matam chana phangdabagi wakatuna lak khiba adu koklagani andaki sahi asidagi matam chana mahirui singda phanganaba education department na mangjonglana textbook sing number loire masi education department ki achauba achievement amani school phana phajarabasu ojana thawai yauna mahi masing takpidrabadi madui kanaba lekte Mamangai gi matamdadi school gi building ningthina leitrabasu sangoi amada ojana thawai yauna mahi masing takpiba maramna afaba mahiroi kaya puthokpa ngamki mahiroi sina mahi masing tamba matamda darkar leba machak amadi awatpa oja sing mention naba education department na kanna honari sahi khuding oja chatruk lom retired tawraga anobo oja lawdabana maram oiraga oja awabasi mayoknaribani athuba matamda problem asi losinaba honaragani maru aina district khudingi ZEO singna magi jagada leiriba government school amadi aided school singda mahiroi kaya tamli oja kaya leibage amadi mahiroi leitaba school sing adugi asengba report thagalakpiu madugi report aduna education department ahongba purakpada achauba mateng oigani The Right of Children to Free Elementary and Compulsory Education Act 2009 RTE Act asi Bharat Sinbatun angang singbu mahi masing tamhannaba Bharat Sarkarna paikhatliba scheme ni scheme masibu niyom chumna sajanaduna mahiroi singda yantokpam thokpa lairik sing apam chani yantoksi afaba mahiroi puthokpa haibasi oja mama mapa amadi education department ki makha yamna poli haiki tormaduda education director Kiran Kumar na lairik sing asi mahiroi singda matam chana phanganabagi damakta book store singna athuba matamda lairik sing lawba lakpiu haike ZEO taratare ne konba mafamda leiba aided school singda mahi tamliba class 1 dagina class 8 fawbagi oina punna lairik lak taret lising kunmari subna tarni pansu minister na yanthokki tormaduda Jiribamgi MLA Usap Udin amadi Nauria Pakhanglakpa Kendra gi MLA S Subhash Chandra Singha Education Commissioner musung Education Director su sarukyaki mahiroi sing amadi miyam gi ho ngai ba tawbigenu haina desam na phongdokhre kwakathela leiba desam gi office ta pangtokpa pau gi mifam amada desam gi president Salam Akash na pawmi sing da haiki Manipur lenga ki chief minister amadi cabinet minister singna MMC hangbagi wapam asi
अमुक्तंग कुपना खनबिदुना मरी लेनब ऑथोरिटी सिंग तकनबिदुना यानब होनबिउ मसिना तुंगद लाकदब अमंब मणिपुर अदुदगी कंजब ngमगनी मदु नतना महिरोइ सिंग अमदी मियाम यहु ngaib तौबिगनु MMC हाइबसी नौन बिल्डिंग सादन ओजा लौदना सेल मयाम अम थददुना मणिपुर लेंगाकना हांगदब नते हानना लेजरबा लेंगाकी कॉलेज सिंग असिदा अदुमक हांगदोप याब वाफमनी अदुबु एजुकेशन मिनिस्टर अमदी डिपार्टमेंट असिगी ऑफिसर सिंगना थौसादबदगी NCTE ना स्टेट सिंग रिकमेंडेशन पिसिनबगी अरोइब मतम लोइकिदुना कुमजा लिसिंग नि तरामापनि अक्टोबर 13 फावबदा मणिपुर की ओइना करिगुमा वाफम अमत पिखिबा लेते मरम अदुना MMC हांगदोक्तुना चही मरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हांगजगे हाइना NCTE दा रिकमेंडेशन थारकपा इंडिया की स्टेट यूनियन टेरिटोरी सिंगी मिंग लौटोकपदा मणिपुर यौरखिद्रे मसिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर ना पुफम थोई मान मखा ताना हाइकी लमदम मसिद ओजा ओइबगी मतिक चाबा मी लेक्तबना मपाल स्टेट सिंगदगी कौरगा लाइरिक तागनबगी थौ असि ngasiगी मिरोल अखोइना यागद्रा हाइना हंगलदुना आकाश मखा ताना हाइकी मसि याफुम सुख थोक थोकते मदुगिदमक मणिपुर लेंगाकु मिकअप थोहनबा तंगाई फद्रे मसिगिदमक अखंग अहिसिंगना खनन नैनबा मतम ओइरे मतम खरगी तुंगदा मणिपुरदा मणिपुरी सिंगी मरक्ता ओजा ओइबा याबा मी लेक्तबगी अवाबा खुदोंग चादब कया मायोकनगनी हाइबसी देसाम की अचेत पथाजबनी देसामना वाफमसी पंहाय हाइजनबा लेंगाकु हुंदुना लाना पाउथोकप नते मसिदी मयेकना तारबा अंकगी फोलगुमनी बीएड कोर्स तौरतबा इवेंट कोर्स तौरतबा ओजासिंगी ओइबि यारोय हाइरिबनिना साइसिदा याम कुबना मसी येंबिउ मसी अंकगी फोलगुमनी मयेक तारगा लेरब हाइतारे अदुन याम साउ लुहोलम लेरिबसिदा यामना कुबना येंबिरगा ऑनरेबल CM अमदी कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना याम अथु मतमदा वारे लौबियो उत्तर प्रदेश तेंगु थेंगना रिकमेंडेशन थादना कोर्स जे हांगनबगी अप्रूवल लहु सुमाइना कुइसु मतम थेंगबसु थेंगना थाबिदुना लौमिन हौसी प्राइमरी की थाक्तगी अंगांग सिंगदा ताकपी तंबीबना मखोइदा हेना ज्ञान लौसिंग हेंगतपगा लोइनना इमालोनबु चौखटनबगी अचौबा मचाक अमसुनी हाइना अतुल कोठारी नेशनल सेक्रेटरी शिक्षा संस्कृति उत्थान नयास न्यू दिल्ली न फोंदोरकली वाफमसी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स MCPCR अमदी सेवा भारती मणिपुर में पुण्य को समनदुना पांगथोकपा स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप availability and access to ECCE curriculum in regional dialects and mother tongue thorumda mahang phungdok kibani mahang hai hauzik India da leiriba system asida mahi masing tambada English loan da ayamba tamli amadi hairiba sina research tauba singda matam kaya changhalli karigumba ima loan da tauba taragadi hena kumang chauchinba ngamgani mahang makha taraduna phungdok kibada हौजिक पृथ्वी की लैंग्वेज रिसर्च की मतुंग इना लमदम अदुदा लेरिबा इमा लोन प्राइमरी थाक खक्त नतना एजुकेशन सेक्टर खुदिंगदा इमा लोन तंबिगदबनी हाइना थमली हाइके ngasiगी थोरम असिगे मरी लेनना MCPCR की चेयरपर्सन सुमति बला निंथौजमना फोंदोखिबदा अफबा नुंगाइबा पोंगिंग थगत पिगदबा लोइनना हेक पोलकपदगी थबक हाइनिंगबा सुनिंगबा अमदी मरिबाक मालोनबु नुंसीबा थबक खुदिंगदा हाइथोय सिंथोयना तौरकदबा सिंग हाइरिबा ECCE की प्रोग्राम असिदा यावबना मरम मोरगा ngasiगी वर्कशॉप असि तंगाई फदना पांगथोक्तबा याद्रे खनबदगी एक्सपर्ट कया सरुक यादुना सिनमनि हाइनसु फोंदोखी अबा नुंगाइबा अदगी यमना करेस ओइगदबा हाइनिंगबा सुनिंगबा कदबा हेक पोलकपदगी ना दुगबा वाखलदा दुगबा नुंगाइबा हाइदि यमना हाइनिंग सुनिंगबा यमना कुत्तबा खुदिमंदा इंटरेस्ट लेना पोलकदबा अदगी ममरैबा नुसिबा अदगी ममालोन नुसिबा अदगी थबक खुदिमक यमना हाइथोय सिंथोयना तौरकदबा दुगबा पांदम सिंगदो मसिगी ECCE हाइरिबा कोइगी प्रोग्राम असिदा यावगी अदुना असिगुम्बा प्रोग्राम असे यमना तगाई फदना कम्युनिटीदा पांगथोकपा यमना दरकार ओइ प्रोग्राम से पांगथोकजबाय लेखिद्राबा लाला विलियन आओगी मेमोरी स्टोन हौलबी मतुंग इना जिरिबांगी कालीनगर पार्ट 2 दा पास्टर रोचुंग नुंगना माइकुम हांगदोखरे ngasiगी थौरम अदुदा
Tipaimu Assembly Constituency की MLA Chaltonlin Amo K Sarat Kumar Singha Vice Chairman Manipur Food Industry Corporation Limited Government of Manipur amadi Mizoram dagi saknairaba mioi amasung CSO singsu sarugya ki ngasigi thoromgi matangda laikidraba Lala William Awogi Luna Tinajaba Benjamin Sakum President Mar National Union Bloc Jiribamna Haikibada Lala William Awo Asay Pastor ni Mahak Masamak Isorgi Seba Tauduna Amadi Mar Community Luchingba Amani Mahak Mar Community Kayagi Chakwa Nabo Honaramba Mar Luchingba Amani Haiki Lekidaba Lala William Awogi Machanupi Ani Amadi Makinupi Lehori Machanupi Animak Doctor Ni Haiki Thorumga Mari Lena Isay Sakpa Amadi Miampuna Chak Su Chaminaki Kungangi Chaukat Taurang Kayada Mateng Pangbak Namnaba Taubalgi Akoibada Leba Naha Oiribas Sinapun Chinduna Sem Kiba Mentoring Group Sem Kibagi Han Mapok Kumon Torum Ngasi Taubal Achoba Hambru Makong the Pangtokre Toromaduda BJP Manipur Pradesh ki State Executive Member L Basanta Bhim Tawal Municipal Council ki Ward Number 8 ki Ward Member W Jotin Kumar Hanagi Councillor AK Ibungo Amadi Mike Chon ki Secretary Arunjit Ningthaujana Atoi Mitung Singh Oina Saruk Yaki Tarumgi Mapung Oiba Saruk Ama Oina Tawal ki Akoiba Dalaiba Ahal Oiba Mioi Yankhaida Kambal Amamam Kudol Tamki Amadi Ahal Singidamak Nati Oiba Kulang Isagi Thorum Amasu Pangtoki Singju Yokhatlup Sayolna Sinduna Mamangtha December ki tang Kunmari dagi Thawal District ki Wangjing Dalaiba District Sports Complex Kodompokpi Ground Chatharakiba 5th State Level Manipur Singju Festival Ngasi Loshinkre Save Our Indigenous Food Culture and Integrity Haiba Team the Wangjing United Club ka Kusam Naraga Pangthok Kiba Festival Asigi Ngasi Loisinbagi Thorum Aduda Republican Party of India Athawalegi North East India ki General Secretary Su Oiriba Manipur State ki President Mahesh Thaunaujam Singju Festival Committee ki Chairman Khangemam Priyojit Maitei Manipur Lenga ki Art and Culture ki Assistant Director Irom Ombit Chitra Devi Inspiration for Creativity and Spirituality ICS Boarding Founder Huidrom Suresh Kumar Singha Amasung Kangleipak Loinasilol Apun Bamarup Kalamgi President Thiam Ombit Sillaima na Atoi Mitung Singh Oiki Nunggi Oiba Warol Piraduna Singju Festival Committee ki Convener Rakesh Naurem Haikibada Aikoi Mioibana Polak Padagi Ipan Thabadagi Hauraga Sibagi Tankak Pobagi Laitogi Thorum Singda Sinaduna Lakiba Mahusagi Chinjak Amasu Oiba Aikoi Singjubu Promote Togduna Haurakiba Mirola Sida Singjugi Nungda Cheliba Adu Sandok Naba Amadi Singju Promote Taubana Aikoi Indigenous Food Amadi Culture Bu Ngakuna Thamgani Haibagi Pandamda Festival Asi Sinmani Haiki Festival Asida Tongan Tongan Ba Singju Makal Singh Chinjak Makal Singh Khutchahi Bagi Potok Singh Leitengi Oiba Polam Singh Amadi Miyamgi Pungning Singh Sin Bayaba Polam Singh Oiba Stol Chamarop Hanki Numitarani Tupnas Pangtok Kiba Festival Atuda Indigenous Culture Folk Song and Folk Dance Indigenous Sports Hal Singda Kudol Tamba Musical Night Children Sport Painting Speech Amadi Dance Competition Midday Star Amadi Personalities Legal Awareness Program Narrative Art Media Interaction Program Nokpade Writers Meet Tree Plantation Mega Blood Donation Camp Free Health Camp Symposium on Medicinal Plants Amadi Miss Singju Queen Contest Chingba Pangtoktuna Miyami Pungning Singsin Ki Mamang Sahi English in Taramapangi December Tang Kulumdoida The Purbanchal Gram Oikia Mansna Sinduna Citizenship Amendment Eki Mayokta Swadin Bazar Pangtokiba Wakat Mipam Amada Seram Herajit Singa Koba Mui Amana Media da Wakat Mipam Adugi Matang da Miam da Iho Sagat Payaba Amadi Anti-National Eba Wa Ngangi Haibagi Maralda Seram Herajit December Tang Kuntereta Pajandana Jelat Thambagi Matang da Assam Indigenous People Protection Committee ki Makedagi Seram Herajepu condition amati yaudana thadok naba phongdo li
इम्फाल मोरे लंबिदा ड्रग कारबार तौबसु सिक्योरिटी सिंगना फगतपसु लेप लेत्रे ngarang nungthil pung 3:30 tarakpada इम्फाल मोरे लंबिगी कुदिंग थाबीदा लेबा परमानेंट मोटर व्हीकल चेक पोस्ट लेबा 12 असम राइफल्स अमदी मोरे पुलिस की अपन टीमना मोरे रोमदगी थोलकपा मारुति वैन अमा चेक तौबदा सापोन केप कुंथ्रा होमदोइदा हापलंबा ब्राउन शुगर ग्राम चहुम मरिद्रा अमदी WY टेबलेट लिसिंग मरी यौरमदगी फारे हैरी मोरे पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतु इना हाइरबा ड्रग सिंग अदु बैन अदुदा तोंगलकपा पैसेंजर मोहम्मद असलम से कुमाथोई अपोकपा लेखिद्रबा मोहम्मद नाजिर खान मोरे वार्ड नंबर 5 मुस्लिम बस्ती दगी मियोइनी असिना मोंदा हापतुना पुरमबनी फारबा ड्रग सिंग अदु मालिम कथेलदा लुपा लाख मरफुद्रा रोमगी ओइबा याई हाइरे फगतलबा पोलम सिंग अमदी मियोइ अदु ngarang numidang athengbada मोरे पुलिस स्टेशन दा खुसनकरे हाइरी कानन खु बैप्टिस्ट चर्च लिंकत खिबगी सही कुनमंगा सुबगी लुपा फुदोंग बगी थोरम लाकलिबा तांग मातपम नोमाजिंग निमिकी नुतिल पुंग अमा ताबदा कानन खु बैप्टिस्ट चर्च ग्राउंड कानन खु चंदल द पांगथोक लगनी थोरमसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की सिल्वर जुबली अमदी कानन खु बैप्टिस्ट चर्च की मेंबर सिंगना सिनगदबनी हाइना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेरोल अमना फोंदोरकली पाकिस्तान एयरफोर्स PAF की एयरक्राफ्ट अमा पंजाब प्रोविंस तक कायख्रे मधु थरोप पायलट अनिमक सिरे पाकिस्तान एयरफोर्स ना थादोरप प्रेस रिलीज अमगी मतुंग इना APAF FT7 एयरक्राफ्ट अदु लाहौर दगी किलोमीटर 400 लाप मफम मियानवाली मनाक्ता कायखिबनी एयरक्राफ्ट रूटीन ऑपरेशन ट्रेनिंग मिशन की दमक पायरकपनी हाइरी थौदोक अदुबु थिजिनबा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी एम सेमख्रे लोइनना इंक्वायरी तौनबा एयर हेडक्वार्टर्स ना ऑर्डर थोख्रे लेखिद्रबा पायलट अनि अदु स्क्वाड्रन लीडर हैरिस बिन खालिद अमसुंग फ्लाइंग ऑफिसर ऐवादुर रहमानी एयरक्राफ्ट अदुना कायकी मफम मियानवाली असि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोनफमी हाइरी निर्भया गैंग रेप केस चेनरीबा मराल लेरबा मियोई मरी अदु जनवरी 19 दा थौरी यादुना हालगने हाइना दिल्ली की कोर्ट ना डेथ वारंट इशू तौख्रे अक्षय ठाकुर सिंह मुकेश पवन गुप्ता अमसुंग विनय शर्मा बु इंग्लिश नि 19 की दिसंबर 13 ता थोखिबा गैंग रेप अमसुंग मर्डर की मराल लेरे हाइना लौथोख्रबनी मेडिकल स्टूडेंट निर्भया बु मियोई तरुकना चेले बस अमगी मनुंदा गैंग रेप तौरो मतुंदा साथीना फुदलगा सिरसनु हाइना होंदोकलमखिबनी इंग्लिश लिसिंग अनि 19 की दिसंबर 19 निर्भया लेखिदबनी महाकी अपोकपिना हाइखिबदा कोर्ट की वायल सी मियामना जुडिशियरी बु हेना थाजहलगनी अचुम वायल फंगदबा सही अमा चुपना कोइथा चतुना लाखिबनी जनवरी 19 दा हालगनी हाइरिबा फादोक अतोप मियोई अनि मनुंदा राम सिंहदी मतोमता सिजखरबनी अतोप अमादुनै नहा ओइरी हाइदुना रिफॉर्म होम अमदा सही होम थमलोर मतुंग थादोखरबनी मराल लेरबसिंगना थारकपा पेटिशन अदु सुप्रीम कोर्ट ना लौखिद्रबनी केस अदुगी मतंगदा सॉलिसिटर जनरल तुसर मेहता ना हाइकेबदा थाउदुक अदु थोखिबा नुमिता ईश्वर फावबा मरम अनिदा इकाइबदगी मकोक नोनथरमगनी अहानबा मरमना मराल लेजद्रबी नुपी मचा अदु कनबंग हमौदबगी अदुगा अनिसुब मरमना हिंसाबा मंगा अदु सेमलुबकिनी दिल्ली की तिहार जेल मराल लेरबसिंग थौरी यादुना हाननबगी सेम साबा हौख्रे हाइरी सानबगी पाउ ऑल जिरिबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन आज साना सिंधुना जिरिबाम हायर सेकेंडरी प्लेग्राउंड जनवरी टांग 3 दगी सानबा हौखिबा अहानबा मोरांगथेम जोदिस चंद्र मेमोरियल इनवाइटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi mari ni chanman nimit सनराइज क्लब कदम तलाना UJB मार्कुलियन बु गोल तरुक सुनोदा माइथि पीखी हयंग JYC जैरोल पोकपी टीम गा जिरी पुलिस टीम गा सानरगनी हौजिक अरोयबदा मरुबा पाउ अमु हन पिजरी नुमित तरे नि चथगदबा फर्स्ट चिल्ड्रन विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप नसी हौदोखरे कुनमंगा सुबा रिम्स फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल डे थोरम पांगथोखरे लोइनना पाकिस्तान एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट अमकाइख्रे पायलट अनिमक सिरे ngasi gi damak tadi image paudam pijaba matang asilu sinjari miam amuk kana khurumjari